Ikaze makuru uyu munsi Gasabo umugore yafatanywe urumogi rwinshi cyane kugeza ubu ngubu kamaje gutabwa muri yombi. Polisi ikabivuga yuko yari amaze igihe kinini acuruza urumogi rwinshi cyane muri uyu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo haravugwa inkuru y'umugore wafashwe na polisi akekwa gucuruza no gukwirakwiza ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ibi ngibi byabaye kuri tariki 23 Mata 2026 mu gikorwa cyakozwe n'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya iby'abwenge ANU. Abafashwe nibagira y'ubusa Marie Rose imyaka 43 hamwe na Tuyishimire Ramazani imyaka 34, bombi bakaba bafatiwe mu murenge wa Rutunga akagari ka Kigabiro mudugudu wa Karwiru. Amakuru kandi atangwa na polisi agaragaza ko bano bantu bafashwe bafite urumogi rungana n'ibiro 2 ndetse na bure zigera kuri 250. Ibi byatumye bahita batabwa muri yombi kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Kigali CP Larisse Gahonzire yavuze ko gufatwa kwabo kwaturutse ku makuru atanzwe n'abaturage bagaragazaga ko uwo mugore yari amaze igihe kinini akora buno bucuruzi. CP Gahonzire Larisse yagize ati abaturage baduhaye amakuru ko hari umugore ucuruza urumogi, turamukurikirana tumufatira mu cyuho arushyiriye abakiriya. Nk'uko byasobanuwe bagiriye ubusa yemeye ko urumogi rwafashwe ari urwe. Ku ruhande kandi rwa Tuyishimire we yavuzweho kuba yari umukomisiyoneri ushakira umugore abakiriya akamuhemba. Polisi kandi ivuga ko uyu mugabo yaragiye guhembwa amafaranga 4,000 ku kazi ko gushaka umuguzi. Ibi ngibi bigaragaza uburyo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bukorwa mu buryo bufite urusobe rw'abantu batandukanye bafatanye mu buryo butandukanye n'ubwo buri wese agira uruhare rwe. Nyuma yo gufatwa rero bano bombi basabanywa gufungirwa kuri station ya polisi ya Rutunga aho bakomeje gukorerwa dosiye mbere yo gushyirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi kandi ni intambwe isanzwe ikurikizwa kugira ngo iperereza rikomeze hanyuma dosiye igezwe ku bushinjacyaha. Polisi kandi yashimiye abaturage batanze amakuru yavuga yuko ari urugero rwiza rw'ubufatanye hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano. CP Gahonzire Larisse kandi yavuze yuko ibi ngibi bigaragaza ko abaturage bamaze kumva ububi bw'ibiyobyabwenge kandi ko bafite uruhare rukomeye mu kubikumira. Yanakomeje kandi abura abishura muri buno bucuruzi kubureka agaragaza yuko amayeri yose bakoreshaga amaze kumenyekana. Ati nibashaka ibindi bakora ni ubutumwa bwatanzwe busaba abantu kureka ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Mu Rwanda kandi urumogi rufatwa nk'ikiyobyabwenge gikomeye cyane aho amategeko ateganya ko umuntu ahamijwe ibikorwa byo kuruhinga, kurucuruza, kurutwara cyangwa se kurutanga ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Hari kandi n'ihazabu ishobora kugera kuri miliyoni 20 no kugeza kuri miliyoni 30 bitewe n'uburemere bw'icyaha. Ifatwa ry'abantu ryerekana ko urugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge rukomeje kandi ko ubufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano bufite akamaro kanini cyane. Ku bafashwe hategerejwe icyemezo cy'inzego zibishinzwe mu gihe ku bandi bose ari urwibutso rwo kwishura mu biyobyabwenge atari inzira irambye ahubwo ishobora kukuganisha ku ngaruka zikomeye cyane. Ngaye nguko rero karagaciyemo iyi nkuru bibiri mu mujyi wa Kigali nakagarukanyira cyane mwe Nyabari Obedi na Engini Obitime News mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Obitime News.